Salim. Ya Kong, bentar Kong. Petikin mangga di kebun Angkong gitu sono. Asik, beneran ya? Ntar engkau ngupain. Ya udah, saya petik sekarang ya. Lu punya duit? Ada nih Kong. Buat apaan? Lah ya buat ngupahin lu lah. Salim. Ya Kong, bentar Kong. Petikin mangga di kebun Angkong gitu sono. Asik, beneran ya? Ntar engkau ngupain. Ya udah, saya petik sekarang ya. Lu punya duit? Ada nih Kong. Buat apaan? Lah ya buat ngupahin lu lah.